Chamgei chamanikab Jehovah. Ni ko wikit age kora nekakoit kinetkei lesson akobo kiyoknatetab Jesu, kiyoknatenyu. Rani kemitei wikit nebo 10 nekinetigei akobo kiyoknatet eng chetom keityi kebeberta netai. Ko kotom ketestai ameche aborwo kiboitinik cheochop Jehovah sikoibwok lesson nebo wikini. Asome chito nebo atou nebo Sabato, Koskoleny ak Jumapili. Korube Pastor Nyalile ngokatech. Agatok akwek tugul kainetab Jesu ale chamgei. Ruto age keny neking'olole ng'oliotab Jehova kou ing lesson ing rani ang koeng Jumatatu ang'olole Paulo komite Arepuko likibo kwenutab ng'alek ing emetab Athene. Otogotin akwek tugul. Kongoi, nerube ko Lilian Maswai ikatech. Chamgei tugul, chamgei biikab Jehova. Anendet amite kwaeng kasi ak keng'olole eng Paulo ak cheptolelit nemakingen kosike ketuiye kibagenge. Karibu Lilian. Maru. Chamgei kokeny chamanikab Jehova, kichame kitoror Jehova eng betuni. Kibendi kinetigei tugul eng betutab kosomok kasi nemwoe kole ketau Jehova nelel. Ngobirro Jehova kondoiwok. Kongoi Maru. Netoroti anyun netarwech eng betutab rani ko Pastor Ngetich. Asome ikat tuyoni. Chamanikab Jehova kotok kokeny akamwachini Jehova kongoi amu boroini kimi koboto keng'olole yekisire kiwoto. Tatyo kitukyi yotok ak keker kele une kanetisiet nebo wikit nerubei. Otogotin, kongoi. Kongoi mising. Kaoro kiboitinik tugul chechobotin asikobit ketestai tugul. Ochobokei anyun tugul ocheng Bible neng'wong asikobit ketestai tugul ak kewany sirutik chetililen. Ko kotomo ketestai anyun asome asikobit kesa ongesa anyun Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kakikurin Kamuktaindet eng saini asikobit yekibendi kinetigei akobo kiyoknatet keityi biik chetom keityi. Kesomin asikobit ing'ololwech ak irongwech tamirmiriet netilil. Konech kakuyet ne inegei amu kisoe ak kilosun eng kainet nebo Jesu Kristo. Amen. Amen. Kongoi anyun lesson nebo rani barakuni komwoe kolen kiyoknatet eng chetom keityi kebeberta netai. Wikini nyone kou yekakomwoi Pastor Ngetich kebendi kinetigei akobo kiyoknatet eng chetom keityi kebeberta nebo oeng. Mekosan wikinoto kora. So ngele kiyoknatet eng chetom keityi kou ne anyun yekiityin biik chetom keityi? Une keipchin logoiwek biik chetom koityi logoiwek chemiachen? Tos nyumnyum anan tos ui? Ne neikochin chi anan Kristianin kotestai eng amdaetab logoiwek yekabit kirindaet? Cho tugul cho ko tebutik chema kowalwech kiboitinikab Jehova chema konetech eng betutab rani. Ko kebeberta nenyunet eng wikini tugul kenetigei akobo kisomani kitabutab Boisionik 17, Korindo 2 netai 2, Kaitet 2, Romanik 1 Kaitet 18 akoi 25. Ko chotok tugul komache koba keker. Kebendi kekere eng kanetisiet nebo rani. Ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab Boisionik 17 Kaitet 24 ako mwae noto kolen mamenye hekalusiek chekikiyae eunek Jehova nekiyai ng'ony ak tuguk tugul chemite olotok amu inendet ko Kiptaiyatab kipsengwet ak ng'ony. Kibendi kesomani anyun kekere akobo boisiet nebo Paulo. Ngesoman eng kitabutab Boisionik 17 eng nwokindo komwoech akobo Paulo koamdoi eng emetab Tesalonike. Kiamdai eng emonotok eng wikisiek 3 anan sabatisiek 3. Notok koboru kele kimite Paulo yotok wikisiek chotok 3 koamdochin biik akoneti akobo Jesu. Kanetisietab Paulo eng olotok ko kikimiti mising akobo Jesu nekinyokome akong'et eng chekikobek.
Kimi pcheet anyun eng yutok kwamdoi Paulo. Melen kele kinyumnyum. Kiingwamdochin bichu, ko ki biik chekitom kokas ng'aliotab Jehova, ko melen kele ki rahisi. Kimi pcheet eng bichotok, kimi chekikose akobo Kristo, ako kimitei kimakomuchi kokuyo ng'oliondonotok anan kimakomuchi koyan. Chekiyan kanetishonotok ko kiteleldos koboto Kristo, kobortoi Kristo. Ko icheket chekimakoyani kanetishonotok ko melen kele kibistoe Kristo kityo anan kibistoe kanetishonotok. Ako kiek chekinyalili Paulo anan kikochi kirindaet nekiui mising nekimakomuchi kotestai ng'oliotab Jehova mising. Kikonu kikwaso. Eng kotugul kingen kele mabaibai oindet yetesetai amdaet akobo bukuit amu ingen ine kole kose chechang akoityin sikunet. Ak ingen kele oindet komakchingei chechiket akichek, cheng'e kasubik chechiket. Noto amune si ngap kobit kirindaet neo, ngap komasiche chito akot kasarta kosoman bukuit anan kosich bitu tugun chekerokerin cheikere kuo tugun tutigin, ako chotok tugul kirindautik chebwone akobo ng'oliotab Jehova. Ko amu oindet neibu tuguk che distractonin anan ko distractan amdaet. Atkan kora kotieme koib beshiet ak toiyet asimatestai logoiwek chemiachen. Eng bitet takibaibai mising Paulo kobois eng kwenutab Yahudik, biik chebo bortanyi ak korotikchi. Ako kiesho Paulo koyan kobois eng kwenutab biik chik ichegei, kikakikurchi koityi alak kora. Anan kitaboisie Paulo kityo koboto bororiosiek cheiywei Jehova. Chekerenwa nebo ng'ony ko kikasib konyor walet. Melen kele kikatemene Paulo kwamdochi biik chekirahisi chekimakomi. Kiingen Paulo kole kimi kirindaet ak kiakonyor kirindaet neo mising eng amdaet anan letaetab logoiwek chemiachen. Komalewen anyun inendet kole ingawa ole rahisi biik chekikergei, biik cheimuchi kokas ng'aliotab Jehova akoyan kityongon nemamitei kiy age tugul nekirindoi anan kiy nekirahisi eng inendet ko kwo kityo sinagogisiek akotoi kwamda amanyor kiy age tugul neimuchi koim inendet. Yekingomi Atene, nganaset netagunot amu ng'omnotet, ko kicheng Paulo koityi biik eng olotok kora. Chechang eng bichu ko kitinye bitet ak keret neter mising ak noto nebo Ebranik ak atindionywa netilil. Nekikilumchi kayanet ne notok ko kimache Paulo konet biikab Atene. Kikere kele kingotomo akot koit Paulo Atene korok kimine Tesalonike, ko kingomi Tesalonike kekere ngesoman eng boisionik kekere ole kaimutik chekinyor mising. Ko kingotoi kotar eng Tesalonike ko kinyor kaimutik, lakini kingotestai kwamdoti ko kiwo akoi Berea. Ko kingoit Berea komelen kele kinyor kit nekikirindoi inendet mising. Lakini kinyumnyum eng inendet amu bichotok ko kiingen Kristo. Ako ki biik chekiwenye sirutik icheket mising. Kiwenye kole tos lene ng'alechu mwoe Paulo. So kitesetai eng somanetab boisionik, ngesoman boisionik 17 kong'ete aketaune 1 akoi 16. Masomani yoto lakini ngasoman eng boisionik 17 koit 10. Koitit 10 akoi 14 komwoe yoto kole ak nematyanit koyokto tupchosiek Paulo ak Silas kemoi koba Berea. Ak kingoit oloto koba sinagogitab Yahudi. Ak kimyachen bichu kosir choto bo Tesalonike. Amu kitach ng'oliot akocham mising kosyai sirutik betut age tugul. Sikobit konai ngo iman tuguchu. Kiyan anyun chechang eng icheket akobo korisiek chebo Yunanik chetogunotin ak murenik chechang. Ak kingonai Yahudik chebo Tesalonike kole amdoi Paulo ng'oliotab Jehova eng Berea akine, koba oloto akine akowas akonyalil tuiyosiek. Ikere?
Kiim kityongon en Tesalonike, lakini kingokas kora kole ngaron kokoit ola kokeny, keba kisub inendet kora kowa tuiyosiek. Mabit kalyet ngole kibunoti kwamdoi ng'oliotab Jehova, melen kele ki rahisi mising. Kitestai bichoto kosubot ngole kiwendi kora, lakini komelen kele kitil. Kiesio Paulo kole ngameto boisietab Jehova. Kitestai inendet Paulo. Mwae sirutik kole kimyachen bichotok eng Berea kosir Tesalonike kuye kakero. Nganasetab Athene ko kinyitat kanamonik mising. Amu kiingen atindiotab biikchik ak nyalulenwa. Akot nga kikochi kateunoik chemoe kesugei, kotokyigei saetab kanamonik. Ko kiimgei Paulo eng kanamonik tugul chekinyor eng Athene. Mami tebutiet, kiichich Paulo bichotok. Kiichich Paulo rirgei nekitinye akobo Athene, chekitabeku eng tengekwokikwak ngotko manai akobo Jehova. Kiitechin Paulo. Kakero eng yotok kakero eng ng'oliotab metit nekakisoman kele ngesoman eng yotok kaitet 24. Ngeketyigei yotok. Mamenye hekalusiek chekikiyae eunek Jehova, nekiyae ng'ony ak tuguk tugul chemite olotok. Amu inendet ko kiptaiyatab kipsengwet ak ng'ony. Kameche kobwatyi Paulo eng yotok konai bichu kole mamenye hekalusiek chekiyae werikab biik, kou kanamonik chekiyae biik akolos. Rani nganasokcho kotakonyitat kanamonik akot nganda matogu mising kosir kit nekiker Paulo. Ak eng kipkel neya, kayanik chechang komuchi kobendoti komie eng nganaset amamwoe ng'olio akot kitigin akobo kanamonikchi. Ngano ko kiipchi tamirmiriet netilil koyam Paulo kot kowol ng'olio. Amu manamegei koboto kayanik alak chekitom konai kole logoiwek chemiach kobo ng'ony komugul. Chamanikab Jehova, yekilewen keboisiechi Jehova eng letaetab logoiwek chemiach, konyitech Jehova tamirmiriet netilil. Kebendi keamdoti logoiwek chemiachen komakimi achegei. Akot chekinyoru kirindaet netya, akot chekinyoru usonaik kou kinyor Paulo. Kokonech Jehova tamirmiriet akokochin Jehova tamirmiriet bichotok kora chekiityini yekisaa akobo biik chekiipchini ng'oliotab Jehova. Kokochin Jehova akichek tamirmiriet koweny sirutik. Akot nguno eng kokwek biik chekose lesson nebo rani, mara kotom inai mising akobo kakuyetab ng'alek chemi bukuit. Ko ngitinye Bible anan komi kora kanetisiosiek cheter chekokobwa eng betusiekab rani. Ko ngitinye Bible iweny asikobit inai ak isom Jehova kokonin tamirmiriet netilil sikokuyeun logoiwek. Kingen Paulo kole mache Jehova kesor biikab Athene koboto chi age tugul. Kikuyo kole kabwatutiet nebo Kiyoknatet eng ng'ony komugul ko keib logoiwek koityi biik, koityi ichek chetom keityi koitita, koboto torobek ak ng'amotik chesoe kanamonik chenyitat ortinwekab Athene. Kichame kowendi Paulo ole kioldoisie, ole kinyorchin biik. Kou soket nabo kila, kingen kele chang biik olotok. Ko kiwendi ole kitaune Paulo olotok kwamdochi biik. Kou notok biikab Jehova. Ongeityi biik chetom keityi, ongeamdochi, ongesochi icheket ak kinai logoiwek chemiachen. Nga kimuchi kenyoru kirindautik, komametech Jehova amametoi Jehova bichotok akichek. Tos nee nekiitil eng muguleldong'ung asikobit iityi biik chetom koityi ng'oliotab Jehova? Tos iywei ile abichip keuso, abichip kerata, abichip kende korkoret? Konin Jehova tamirmiriet akoribin akokonin kimnatet neinegei kou Paulo. Kikere kele kinyor kirindautik chechang ak kikiusaus inendet, lakini
matil kole kakoyamegei yutok ako kitestai ine. Ko tebutiet name taun eng lesson nekateb sirindet kole kanamonik cheu ne chesae biik eng kwenutab biikuk. Akimukto ano iyat konyekwak sikoker kole matile kiy netya chotok tugul. Notok ko tebutiet neitebegei. Tebegei inyegei iker kit neimuchi iyachi bichotok. Tos mi chi nemeche kotes ng'olyo anan? Ko ngomami akure kanetindet nerube. Imae kongoi eng kanetishet nekaitaun Evelyn Paulo ni. Onai kole atindiotab Paulo kong'ete tai komelen ki chito nekikergei ak biik alak amu kipsomaniat. Kiboisiechi yaudik. Nginyoru atindionyi kitabutab boisionik kekose kele Paulo ko ki agenge nekibo biik chekikirindoi mising icheket cheiyoni ako ng'alekab Kristo amu kiboisien yaudik. Ko yaudiot inendet nekisoman eng profesayat nekikure Kemaniel. Ko chito nekipsomaniat nekibo ng'atutik ako nekikitiegei yaudik amu kinyalil kristianik akomut icheket ipkenyalil kende korkoret. Amu kakong'et Paulo kosik eng muguleldonyi amu kiyochi Jehova neo eng sobondonyi tugul. Kwa kwenutab icheket chekikoyonik ak icheket chekimokoyonik. Ko eng kebeberta nemitei kemi boisiet neoe Paulo eng kwenutab ng'omutik. Ako icheket chekitindoi cheptalelisiek chechang eng Athene. Ingesoman kitabutab boisionik 17 koitenyi ko 21 akoi 18 akoi 21 komwoe kolen kiwo Paulo kwo kwenutab koyonik anan ng'omutik. Ale kituiyo ak inendet ak alak cheng'omen. Kale kituiyo inendet ak alak cheng'omen. Ngiweke 17 komwoe kole kong'alal anyun ak yaudik eng ng'omutik koboto che iyonotin. Ako ng'alal betusiek tugul eng siret koboto ichek chetuitos ak inendet. Ak kituiyo ak inendet ak alak cheng'omen chebo Epicurio ak Stoic ak alak. Kale komwa icheket bichuto chekikure Epicurio ak biik chekikure Stoic kole mwoe ne chichi chang'ala. Ingele yo kitou kemwoe kele komi ng'olyo nekelen kipchang'ala. Kakimwa nguno ingelele ng'omutik chu kole mwoe ne chichi kipchang'ala ini. Ngotindoi ng'alek cheng'ololi kolech bas makoyome kityo kotekeng'alale amu itindoi ng'alek ako kipchang'ala imeche imwoiwech chebobo cheptalelisiek alak kosir cheptalelisiek chekitindoi. Eng icheket kole kitindoi cheptalelisiek chechang chekibo tai. Ameche kityo amwoiwok atindiot agenge ale eng Athene yutok yu ko kimi Peshabor nekimi oratinwek 4 nekiwendi Kong'asis, Cherongo, Murot Tai ak Murot Katam. Ko kimitei lekatebi kergei nguno no kilen roundabout. Eng roundabout inyone siwe eutab tai, inyone kimasin iwe eutab Katam, inyon kimasin iwe Kong'asis and iwe Cherongo. Ko eng kwenuni ko kimi meset ako kikimi lekitebe. Ko eng Peshabor ko kimi ng'omutik. Eng emetab Greece anan emetab Athene keba imbar anan kikiba siro. Ko siro kochang biik chenyokwolishei, komi chenyokwoldo tugukkwak, komi chenyokwoe ne, kochang ko mung'aret. Ko kitulwonoto ko kimite barak kekure Arebuko. Ko kibendi barak sikeng'alale kokakobwa biik tugul ko Paulo undok. Ko kimi anyun ng'omutik chekimite undok cheu angot biik chekure Aristotle. Ng'omutik chechang chebo Greece ko kimi Aristotle, kimi age nekikure Epicuria, kimi alake chekikure Democritus,
kimi Protagoras ak alak che kiindo listit neko che ng'omutik che kingen kole tiegei biik. Ng'omutichu eng oret age tugul ko kitieme eng oret age tugul komwa ng'alekwak che tindoi. Kale kimi grupishek oeng'u anyun che kinyokotuiyo ak Paulo eng kataune yotok amu eng kwenutab Sironi ak Peshabor ko kakeker Paulo kotindoi ng'al ak kale ng'alek che tindoi komwoe akobo Kiptayat nekile Jeiso nekime ak kong'et. Kelen keker Paulo ini le ng'ololdoi kotindoi kachutet. Ako kachuton netindoi ko makergei ak le ng'ololdoi Yahudik. Kokergei biik ng'omutik che kimitei akole angomeche kotindoi ng'al kekure Kipchai ng'ala oretab ng'oliot nebo sosisiet akai. Nakisas inendet kele lene Kipchai kimwa ng'al chechang eng yu. Angotindoi ng'alek che makingen kele na. Kole ngebe un, kebe siro. Tab keit siro kole kiking'ololdoi. Komele ng'alale no ng'ololi chi tugul. Ngotuiyo komi biik chetepche ng'ony. Mi karaniek chesirei. Ako mite kosik. Ako mi chito nelen neu chairman nelen anum mwa ng'olyo. Kosistos chun. Anum mele king'ololi kityo polotet ile kemwa kitindoi tetutiet nekikararan leking'ololdoi. Amu ng'alek chakakimwa ko ng'alek chekisire chemutai kakesir kende kitabushek situn kosoman biik alak eng betushek chekibwone. Kekur Kipchang ng'ala ini ak kelech mwa chekuk. Kamwa in kandoindetab lesson kole Paulo eng muguleldonyi ko kakondochi tamirmirietab Jehova. Naile chito nendochi tamirmirietab Jehova ako tindoi ng'omnotet nekisomonji ng'atutik eng professor nekikure Kemaniel. Eng kabwatutik chik kakile Paulo eng muguleldonyi tugul ko kimoke ng'alek chik ko kichulotin. Makitoptopeni ng'alek chik. Kikipangan ng'alek chik komie kabisa. Naboishe Ngeresa kole ki eloquent. Ingong'alal ko inye nekauin kut ikwonge korok lake ng'alala. Kale kitindoi Paulo muguleldo nebo kachutunet. Mwae Ngeresa kole kitindoi muguleldo nekile passion. Yani kit nebo kamanut eng yotok ko ngikas ole ng'ololdoi ko tuyoni eng arpa ko yuto mwoe ko kero neu necham eng parliament siku hizi komami no kekure ghetto president nekebendi Jacaranda ko kikituitos as kunotok kila siku, lakini nito koma neranik ichegei kityo, lakini kiboto boisiek mising, so melen uno kobo maandamano, lakini kikibendi kundo tugul sip keng'alal ko kachute Paulo kiitok asikoib logoiwek chemiachen. Ko ngilen iker ko nekit ketebege kele angot achek nguno ko eng social media ole bendi biik kokoit nekele AI, yani artificial intelligence, ako mitei Twitter, mi TikTok nekoitas, ko tos kiboishe akichek boroinoto sikeibe logoiwek chemiach. Ko noto nekamache amwa ale kit nekiyai Paulo ko kiib boroindo nebo tuguk chekitesetai eng betunotok asikobit koibe logoiwek chemiachen. Ko noto nekang'alale kiboitiot Pastor, abwoti ale imuchi itestai. Kongoi mising pastor, kongoi eng ng'oliondo naketes. Kitindoi kekuye kele kanetishetab Paulo eng muguleldonyi eng naet nekitindoi ak logoiwek chekitindoi ko kitindoi kachutunet logoiwek chik chemiachen amu kimakong'ololi chechik inegei, king'ololi amu kiyokto Jehova. Amu meche koityi inendet icheket chetomo keityi, ko kaityi Paulo icheket che ng'omutik eng kwenutab biik ak bororioshek. Ako mising ko kawo Peshabor lemitei kundit nebo biik nekingen kele bichu ko biik cheityin logoiwek chemiachen takwek tugul. Kito nekang'alal Paulo eng 21
kangisoman eng kitabutab Boisionik 17:21 kole eng oretab muguleldab bichu kale kimi koyoe kiy age tugul biikab Athene ak toek chekimenye olotok ako kimwoe akokosigei ng'alek chelelach. Kale biik chekibo Athene ko kikosegei ng'al chelelachen. Tai Paulo kanetisiet nelel. Kanetisiet nelel ko Kiptaiyat Kristo Jesu nekime akong'et. Kele ngotomo kekose ng'al cheu chu kele kimi chi nekekure Jesu. Ng'omutik korok koibu icheket ng'ololen ng'alek cheter. Kale kituiyo grupisiek oeng chebo Stoic ak chekikure Epicurio. Epicurio itu ko eng mugulelwekwak kolen kiy age tugul nesobei anan kiy age tugul nekikere eng emoni ko kimong'une soet. Melen kimong kityo kikiyai. So ngabwatutikwak ingen ile nginyoru ng'omutik chekikomas biik chechang ko kanetisiosiekwak konome kebeberta nebo tuguk chekikeyai anan ko tuguk chemitei akonam tuguchotok koek kit nebo komonut. Ko eng bichutok chu kole eng ng'onyuni tugul nekikeita barak kipsengwet ak keyai kiy age tugul nebo emet ko kimong'une kwenutab buch. Ne buch ichotok kale kiy age tugul komelen mi kiy nekekure Mungu. Ngomitei kiy nekabit ku arawet ko kiptaiyandeng'ung. Eng asista ko kiptaiyat. Kecheik chemitei barak ko kiptaiyat. Ko kinam kanamonik chebo tuguk chekibo kwenutab yaet nekiyai Jehova koek kanamonik. Ko nginyoru grupit nekibo ng'omutik chebo Stoic komwoe eng oret kole atebet nekararan ngomechube chi, ngomee maiyo, ngomekule sigara, ngoi chi nekararan eng atebeng'ung ko nemie notok. Kole king'olole kito nekure virtue, kit atebet nekararan. Itebi komie italaitu, mechub chi, memwaitae chi ng'olyo neya, mecham chi kele chichot no kotebche eng oret nekararan. Kochut biik ko kimi biik chekayonik chekiakoba grupit nobo Stoic. Ile tebi atebet nekararan. Eku chi mungwana eng oreng'ung ak atebeng'ung. Ko kangoit Paulo nyun konyor bichu che ng'omutik eng oretab kabwatutikwak koibchi icheket kanetisiet akobo Kristo Jesu. Ko kingakoibchi icheket kanetisiet nebo Kristo Jesu koisto icheket eng kwenutab kanetet nebo ng'omnotet nekitindoi nebo tamirmirietab Jehova ak kachutunet ak ng'omnotet nekisire icheket. Amu kingepiman nguno inde ratilit kabwatutikab Paulo ak naetab Paulo ko kimi barak. Amu kingong'alal inendet kong'et ng'ololik chekicham kiyoni ak icheket chekicham ko ng'omutik koek icheket ing'uny kele ngekosyi kipchang ng'alechu. Ko ng'alechoto chekimwa Paulo ko kiwech icheket konai kele mitei chi nekekure Kristo Jesu. Akomwoe sirutikab Jehova kele kibit biik chechang chekiyan akokasit kito nekimwoe Paulo amu kimeche bichotok kiy nelel. Kila kebendi beshobor kelen tos mi kiy nekabun kong'asis nelel, tos mi kiy nebunu murot tai nekalelit. Ko eng oret age tugul kolelit ng'alekab Paulo amu kiityi icheket chekimuchi makiityi. Kitindoi biik eng kwenunyo biikyo. Eng kwenunyo ketindoi biik cheng'omen chetomo koityi biik alake. Ak kikeiwei kele profesa ano, daktari ano. Makimuchi keng'ololchi icheket ak kemwochi akobo ng'alekab Jehova. Biik cheityin anyun ko biik chekikosoman akichek. Amu ngokikoberuri Jehova ak isoman ko nyolu korok netai eng muguleldong'ung komeku kityo profesa nekikeberur isoman eng somanetab kartasisiek. Lakini eng muguleldong'ung ko kiitai tamirmiriet. Paulo ko kisomanindet nebo ng'atutik. Ipkoteshi amu kakotach Jesu eng muguleldonyi. Kobarorian akobo Kristo Jesu nekisor inendet akokochi kamang'unet. Kamwa kateb lesson komwa kole makikwong'e boisiet nebo tamirmirietab Jehova koboisie kwenutab biik cheng'omutik koityi icheket cheng'omen. Ako eng oret age tugul kotab ketindoi biik che eng kasarta age tugul komi nekekure debate.
mataya tigine kikure debate amu ingingololi ngalekab Kristo Jesu akimwa komie ngoliondo notok akikimit kokesor walak amu makoi kityo debate nenyonet ko kengalale kityo siasa kengalale leu emet lewetitoi emet ongengalale akobo kimane sirutikab Jehova amu the debate nikip kokon Paulo ing beshob hor kokiwal kabwatutikab ngamotik konai kele mitei kanetishet nelel akobo Kristo nekime akonget ing Paulo ing komi Athene ing let kokinyor ngamotik chechang kosir ing kitabutab Korindoek netai 2 koitetab 2 nekimwa kole mameche anai kiy age tugul eng kwenung'wong ipkoi Kristo Jesu nekime akekartat kone kanetishet neinetech achek kele eng kwenutab somanenyo eng kwenutab sobenyo ko kesoptosi eng emoni kone kit nebo komonut nekelumdoi eng ng'alalenyo ak sobenyo nebo kristianatet. Katar kebeberatak akot komi chi nemeche kotes ng'olyo. Mache atesyi ng'olyo yotok. Kit nekatoreto Paulo akuyo eng yu ko yeku neikilkilye inai atebetab biik chemoche iityi. Amu eng bororiosiek komi bitonwek cheterchin. Mi bororiosiek chekinam bitonwekab aguiwokikwak. Ikere kingotuiyo Jeiso ak chepyoso nebo Samaria nyokole sire baba Jacobo nekikonech keringonik chu kibal kenyitou tugun chelelach kingen achek is boisiek kikibo keny ko kanam kole acha kokoi inai yotok akoi iweke Jeremia kolenjo Jeremia oba besiobor akocheng ortinwek chebo keny aking'alale akobo inendet nebo keny kole bas mwoe chenyunotok kole os chichi kosir akoi nenyo as ikweri welet amu bitonwek kwak komoche kipkaa akomoche kotebi kabisa bas ko ngikweri Jehova kowek let onip koek acha kosir akot aguiwokik kwak tugul iketu as koepchini nit amu eng bitonwek kwak ko ichek komoche atindonik chekibo keny akoyoni bitonwek chebo aguiwokik kwak ko ngiitu ku bichu kibarie Pago ko kimoche tugun chelelach atkan kora kobare wechwech momoche kele kakoit chelelach kakolya ko kibendi besiobor kerkakab lembechwa kekure kab lembechwa wale kicham kwendi oret besiobor sikokinet toek tuguk chetesetai koikot kole oi chamegei tindiret kokile lobon lembechwani yewendi tindiret auyo kokimi tugul yu kokakokole ne wech kwa barabara ipkotebi besiobor kokas ng'alek tugul mutai kele angwa kile man kakirobon kokase jun news chekibo wiki mbili kole awi kamwa anyun kiplembechwani kale ikase ano ko kakiwendi besiobor ine sokas ng'al chelelach komi biik cheu chotok chemoche tugun chelelach ko kipkel nemie eng biik cheu chotok ingotinai ole kiibundoi logoiwek chemiachen eng oret nekalelit kokasas kole ka logoiwechu kobo keny akolelach kora kit kityo nemoche korom ko amu bare wechwech ko ngap keamda nyanai manda komoche age nelel kelacha koit alake chebo sukutik nyekeba oloto koit alake chekobo kotowor nyekeba oloto ko amu moche kenai kora ole kilumdoitoi bichotok kotononso simait koris age tugul nyokoib koba kimasi ak kimasi ko ngomekuye ibirtoege kuyo iriebe koita lakini makase amu mainai ile ne nemoche bichu ko kikutungyi ko kilkilye Paulo konai kole ne ole u atebetab bichu ko ngikakonai konai kole kibindoi tono logoiwek chemiachen ko kotachek eng biikab kokwotinwekyok biik chekemchindosi tugul eng somanosiek eng kapkasi eng ole kimitote kokoi inai ile ne mildoege bichu ne neimege bichu eng ng'alekab meng'atosiekab korik eng ng'alekab lagok ak ripsetab lagok ko ngitaune yotok kokase chi tugul ngo netui ngo nebirir ngo nelel ngo neliot ko nebo imwoe anan imwae chepyosop yukoi anan ko boiyop yukoi okasindosi kabisa matiny kobunu kutit age amu tabut ko tabut
ko ngitaune yoto inai ile ano ole tigeni ngwony. Ko ngeitaune ye tigeni iwendi kotimutyi kamang'unet nemi Jeiso. Kongoi pastor, kongoi misa. Kongoi amu kautau, kongoi amu okonech oleu. Ko eng betut nebo kwaeng kasi kokeng'olole kora kotesetai Paulo akomitei kong'olole ng'alekab cheptolelit nemakingen. Komite anyun Paulo yutok komwa pastor kole kimite ak biik che kipsomaninik, kikere ile yutok ko kikure yanaklen university nebo ng'ony tugul amu kimi kipsomaninik. Ko Paulo akine ko kisomana, ko kiker Paulo yani koityi konamgei ak kabwatutikab bichu, koker kole ne neimuchi kong'alale asikobit kou ya kakomwa pastaek tuwai kole koityin sinai ole ong'ololdoi amu cham komwoe chito age abarwa kidogo kole ngiwe sokoni iale kitunguyot, ale chitugul kitunguyot. Ko kitunguyot ko kikobirtogei ngap akot komildagei ko ng'ung'unyek olabo sang. Lakini yekeitu gaa nyeibonyi iistoi sokek chabo sang kole iiste sikotok netilil ako netangus. Akot ngacheket kecheng'e chorwandit. Eng chorwandit chitugul kokerin eng ng'al cheking'ololi lakini mengen oritinyu. Ko siitu oritinyu shang'ang'un tugukchuk cheng'wonen ko kaieku chorwenyu, kainai ole atebenyu, ole king'ololdoi, ole kiamisheitoi, ole kisoitoi. Ko kiker Paulo, ikere kipsomaniat masomanet nekisoman amu kimite bichu is kekas kele yutoyu ko kimi kipsomaninik. Ko Paulo kotinye somanet nekikonai Jeiso, ne noto konin inai ile awendi ateptoi ano, ngekono kelecho nyo ko ateptoi ano, anyone kityo ale hu anan inyone ilen ikonyi kelechin tebe yu anan ilya. Komi Paulo as yutok kakitebe ketebse ng'alek kesomoni ketesetai boisionik 17 koitei 22 akoi 23. Ko eng yotok ko abwoti ale kimuchi kesoman 22 kolen kale akitonon Paulo eng kwenutab Areopago akole akwek biikab Athene kokaker ale eng tuguk tugul okiligei mising eng sautik. 23 kole amu ye kiasirtoi akaker tuguk cheosae anyoru akine ale kapkorosut netinye sirutichu bo cheptolelit nemanoe chi, noto anyun ne asoe amongen aborwok anyun nito. Ko ikere kale Paulo kale kiker kosirto amu akot chitugul ngiwe kapchi akoi iroo ikere pichainik chemi inat, iker eng olabo sang mi sesenik, iker ole kewe koret, iker ile kole bichu bandek ko alak kokole ne anan ko kainai atebetab bichu. Ko kiker Paulo eng yutok ko ki kilene kanisosiek anan olutok kisoe chitugul, mite kaniset nebo kisoe ne eng yu, komite nebo kanamwet ne eng yu, kokimite anyun komite age nekikisir kele nebo Mungu nemakingen. Kokile kakimi betut age nekimite shida, kale kemwa kele eng yutok mi chito nekilya, kale koyatita nego aeng, ne lel ak netui kemeto koba. Ak yekakoba kole ngoru netui kale ketech kaniset yoto nebo Mungu kekure Mungu nebo asista ko age nebo beek anan ko nebo ne. Kale kot koit as yekarue artet ole mamitei ole kingen, kale ketech yutok len bo Mungu nemakingen. Koker Paulo kole ngaker ak bichu akwek kobo sautik. Konai kole biik ngaingen ng'alekcho. Kolech akot anyun nguno kaniset ni nekibo
cheptolelit nemokingen konoto amache aborwok anyun akine. Ko kanai Paulo kole kakonai kole kabichu kosoe sautikwak ko kanging'alale tuguk cheingen kole biik ngameche anane age nemeche konai kole ameche aborwok noto. So igere ile kito nebo oeng nemeche eng yu kokenai ile kale Paulo agere ale kaosoe komasosyi Paulo kolech osoe kelienomon anan osoe ne, lakini kalech osoe. Ko ngimaitach amaimwa koya komagere biik kole kanyone nyokolechech biikab Jumambili anan biikab betut nerubeni anan ko betut nelyan anan osoe okere ano. Mamwa Paulo kolech agere osoe, ng'o nemasoe? Soe tugul. Ko igere ile kaker Paulo kito nekimuchi keng'alale. Ko nebo oeng ko kiker Paulo kole biik katinye kanisosiek bichu. Ako nekalech kaker kaniset nemite yu ko nematindoi munguit akameche abarunen ak noto. Ko kaikere ile kicheng'e eng Kingeresa kelen kicheng'e common ground. Kakamwa pastaek kole kimwoitoi ano ng'oliondono common ground, kito neituitosech neamuchi akot ndamang'ololi lugait ak keng'ololi lugait age komi akot nakilen amitwogik kokonech lugait nekose chitugul. Tiendo ko akot ndamakase tiendo ale ng'ololi kutit ne ko kale mitei lugait nekeelewan eng yoto. Ko igere ile kacheng Paulo yoto asikobit kolya ko notok inyorchini eng 23 akomuch kemwa kolechi komwa akobo biik. So igere ile biik tugul ngo ndalyon ngo tui anan ko lyon icheng'e kito neituitosech siketuiye sikeng'alale kito nekimuchi kibagenge. Ak ye waigei kitunguyot kakalechini kakoyatak koyate biik komwoe kole kero akot eng kanisenyo komwoe kouni ielewan sikoi ngarap ko ngielesani itindoi ole yani imwoe kito nekamwa ak nemwoe ng'oliotab Jehova komagere koui amu kakole kakimakiker lakini kakikingen. Kou nguno eng Nandi kicham kesoe asista ko igere ile kimite saet, kingen Jehova eng naenwa igere ile maloitune yoto. Ko nebo oeng koker eng yu kolech amamwochi kole Jehova kong'o ko kakonai kole kitepto ano bichu. Ako kakonai kole Jehova cheptolelit nitoni neumongen ko kalech Jehova notok nekinyo ako Jeiso. Ko igere siigere ile amu kangemwa eng betut ole kiyach keonat Paulo kobwone bichu kipng'omotichu, lakini kait nguni inoe ile ano ole ateptoi ak biik asikobit kenaigei, asikobit amwochi akobo anyun koit alechi akobwa kitinye tuyet nemite yo. Akot kaniset, ngimeche kaniset imuche iwe igere kile imenye ano? Amenye in yo. Mite ano yoto? Tos otuye asikobit otestai eng somanet. Amu imuchi irutoi imite ndegeit anan imite matatu anan imite iwendi eng oret ing'alale yoto. Ng'alale amu chitugul eng achek ko kikikochi kamang'unet konin Jehova ng'alek ako kote iwenye ng'oliotab Jehova kesomani agere ko kamanut lesson nekakinetegei. Amu eng kila wikit igere kakinet kito nekocham ilen amwochindoitoi ano biik inye. Igere isile kakinetin kole imite komakouui amu kainai ile ong'ololdosi ak chi meiywei ile ara mwoe ne. Ong'ololi tuguk che kawaida atya anyun koborun tamirmiriet ole keibundoite ng'oliot kotko tinygei kotokoi kaiwel. Amu akot eng kipsomaninik cheoldoi tuguk ko kikosoman, somani kole lene bichu ngameche nyaaldochi anum kito kole koibun inyo ole atebeng'ung atya anyun komwoun kito nekamache kwalda komakouui eng inyendet ile kero chichi kongeno. Komakimeche kibet malen kakale keboisie choto amu saa zingine komi kaberberisiet. Kayu kenyoru atebetab biik asikobit ing'ololchi asikora nging'ongchini ilechini oroni koker nguno kakimwa kele ocheng bukuit ko chitugul
kechengchi bukuit atyo ko kaniset anan ko akot anum nekinget kele mitei yo ilecho mitei chorwenyu yo nemuchi koborun si otesetai somanani anan nyo olinyonet betut nekile anan kanyo oling'wanget iyany koek chito nekakoek chorwandit akoek chorwandit nemeche iborchi ng'alekab Jehovah. Ko ameche ametochi yotok amu mitei ng'olyo nekateb sirindet eng yu kole nee etioshek anan ortinwek ole chemuchi kokerendaech achek simakiyai keng'alal. Anget ale achek biton achek komaking'ololchini biik chemakingen. Lakini netos oret nekimuchi keng'alaldae anan tos ikere inyoru kayanet nemuchi koyatak ile kama wui ngotanget ko kianam ng'olyotab Jehovah. Simaek kityo kibendi kanisa ngoek sobenyo ole kimite, ngimi boisiet, ngimite sokoni, ngimite oret matatu anan imi oret ole keit komite oret imwaite Jehovah. Ameche ametochi yotok asiatach chemuchi koteshi anan ko mwalimu nerube. Lilian meche atesin kongoi mising amu kaibwatwech akobo cheptalelit nemakingen. Ameche asoman kora kurgana kaisoman eng kitabutab boisionik 17 kaitinyi ko 22. Kale kitonon Paulo eng kwenutab Areboku akole okwek biikab Athene kaker ale ochenge mising oret nebo iman. Ng'oliondonotok kataune Paulo kolech kangaker ale ochenge oret nebo iman komi tuguk aeng'u. Ng'oliot agenge netai masosis Paulo eng cheptalelisiek chekinyokonyor komi emonotok. Amu kingoker bichu koker kole eng mugulelwekwak komaitabankei kole achenge kityongon biikab orenyu, oretab Yahudik ichegei. Lakini kityak eng muguleldonyi koker kole anga bichu kochengei akotomo koit, chengei imanda akotomo konyor imanatak. Ko kacherech akichek kenai kele matkesas dinishek chemi kwenunyo. Imuchi inyoru chebire sukutit eng yo. Amu iwendi Sabato kanisa, ing'et Jumapili betut agenge akile ngawo kanisoshechu. Kocham achame ngot ngami emoni, ameche boker kanisosiek chemiteu. Ko ngandoi nafasi Jumapili awendi kaniset age tugul akoboto mong'ot eng yun aker ole amdoitoi bichu. Ko eng Amerika ini komi lechu mitei kanisosiek cheechen nebo kwong'ut chemi biik 1000. Nginyoru nguno iwe komami le indoi karit lipokane karit amu chang. Ko bichu kocheng'e imanda. Ako cheng'e imanda ko ne kor niyoe kotiker ile iityini bichu. Amu aker ngolimbo gaa kiketoi amdaet koto kikosik pastayat kole pastayat anendet amu koribo kanisani aname kaniset kewale baoiyot kityongon akekure baoiyot nebo Seventh Day Adventist. Lakini kanget kaniset komi kounotok amu kasik pastayat akosik kayonik chun tugul. Ko ng'oliot netai nekakinetkei eng Paulo matkesas kayonik alak. Kotko Islam chito ko maindiot anan ne anan kotindoi chito rosari kuno bo Catholic ko matkeker bichotok kot keker kele kikobetyo. Amu ingolochi komengen ngot amune amu kikinet. Ingondo koiboti age msalaba eng nekikonda ngoriet amu mi chi konabe ngoriet napchin ngoroik tugul, kikonda age kitambaet, konda age chepkulet, korotyi alake anan kikonam alake kong'et ing kebeberta nebo borto akonda alamet nebo msalaba. Komengen bichoto lakini tindoi maket age konai kole kale Jeiso sut kimurtoiyondeng'ung. Ng'oliot nebo aeng nekanyoru kora eng Paulo ini ko kamwa kole nai ing muguleldong'ung ile itindoi imanda. Ne imanda nitindoi nematindoi bichun eng imandanywa nekikonai. Ne imanda nitindoi nemuchi kokaikai inendet neingen kole atindoi iman. Amu lazima itindoi imanda nesire imanda netindoi. Ko imanatak ko Kristo Jesu nekime akong'et akotokosta. Matkot kityo kanetisiet neingen ile
Kameche anet konai imanda nebo konetisiet inegei. Ngoborgei imanatak ingen ako kitach muguleldong'ung kokonin kimnotet imwochi inendet nemengen sikobit ilechi kararan orani iwendi ipkoek kityongon ameche inai ni ak inai ni ak inai ni kotak muguleldong'ung ak chichotok kosei. Kongoi. Kongoi Pastor. Ataje mwalimu nerube. Bas kongoi chamanekab Jehova eng ng'alalutik anan kanetisiet nekakenyoru kobun kiboitinik chebo tai. Eng betut nebo kosomok kasi ko kakeyai summary nebo betunitok eng ng'alalutik chekakondoi. Nitok ko kale ketou Jehova nelel. Itaundoi ano Jehova nelel eng chito nemengen Jehova. Amu ngotokoingen chito cheptolelinyi neter nekoilosu kotie kotugul. Kotos walda ano kabotutik chik asikobit koras anyun cheptolelit nelel neter nekomokongen kotugul. Kangiro Paulo konetishei eng Atene ko kimuch kotokyi biikab Atene koker cheptolelit nemanai chi nekimokongen bichutok bo Atene koborchi ichek eng oret neinegei kotkote konai kole kakamite cheptolelit nekimokonai chi ko ng'o cheptolelit nekanyo koborchi Paulo eng betutab rani. Ngisoman neng yutou ko ng'alalwe kole nguno eng yutou ko Paulo ko kinyor kabwatet nebo biikab Atene. Ako kingakonyor kabwatetab bichu eng ng'aliotab otisietab cheptolelit cheptolelisiek chekitindoi kale kobaorionchi kasikyik kotokyigei Jehova nebo kipsengwet. So kito netai nekekas kong'alal kiboitinicho ko kale kenyor korok kabwatet anan oleu kayanetab biik cheiwendi ng'ololchini. Ak yekainyoru kayanetab biik cheiwendi ng'ololchini kosikyi inai ile ing'ololdoi ano ak itaune bono asikobit iborchi Jehova anan ko cheptolelit nemengen netoo eng ichek ako nito neimeche iborchi rani. Konyolu korok inai ile une ole kanetisiet neune tetindoi bichu. Kale eng biik chebo Atene kole ko kimeche mising konai akobo ng'alekab kiptobirmir. Notok amune singiro akobo emonotok ko kale kiakotech kapkorosusiek. Kale kitindoi kapkorosusiek cheter chebo cheptolelisiek cheter. Eng oret age ko kimeche bichu kiame rubet bichu rubetab kiptobirmir. Kimeche kito neotei. Notok amune sikimuchi koot cheptolelisiek chekikiwai eng eunek ko amu kitindoi rubet nebo kito neotei. Ko kiinde konde cheptolelit nemanai chi. Neng oret age ko ndekanyo Paulo kityongon akoriokchi kolechi bichu aja cheptolelisiek chu oti chu komami chu komami yani omite kabisa ng'asundeito. Ko kitako komwochi ng'alek che mashochuto kabwatutik kwak eng oretab chomyet. Lakini kingonetkei akokelchi konyor kito nekale cheptolelit nemanai chi koboisie Paulo nito kole kakomnyeit anyun amu kakatindoi bichu cheptolelit nemengen. Ameche aboisie nitoni sialechi ngaongen chun tugul chun ameche aborwok nemongen. Ko kinyor korok anai background nebo bichu kole kine nekingen. Kale ng'alekab Paulo ko kale kiboiboi biich. Ma lazima ibimwochi ng'alek chekolkolen ichek chemengen akobo logoiwek chemechen. Ma lazima biboisie ikwer metit, iboisie ipirchi kuchumarik, iboisie kanetisieng'wa nebo lembech netindoi, ko makoi iboisie ipire bichotok asikobit inete Jehova nebo iman. Ako biboisie eng oretab chomyet ilechi angen ale ongen kouni ak kouni ako kameche ateswok neuni alecho mite anyun neuni nemanachi kotomo anai. Asikobit kokerchin komoswek tuwai akoker kole angobo iman Jehova neing'olole kosir Jehova nenywa. Angobortoi imanit nebo iman amu in kekas eng yu ko kalechechin kinyor Paulo koborchi biikab Atene kolechi cheptolelit nebo nemanai chi eng yu ko kale ko cheptolelit ne Jehova neyaindet. Kale nemamenye hekalut nekikeyai eunekab chi. Kintoni ameche amwowok. Kale
ako mamaje chito ne jetolelin ne abeja amwo ne Jehova ne ke kipsongote ngoni ko mamaje ki gobun mugul met kala ko naga to natak kalle ko goje ne mugul met maguti kwa giro ako ba jetolelin sikyo debi ka go tungre ta wasista kuma mi jetolelin mamaje ki gingi gaso pasta ke ta ji gaso go jam go ne tishe ko je jam go len kol goro gin kol gaswo ko jam ko mi te jam ko le wakati ni ko mi ge nya ko mi wakati ni jam ko mi te pasta ya ni jam ko le gaswe ko gaswo na ta ge go le sulu ba so signor saet ko lasma panda begu tafuna ko higole ba so ko ngi inde ba so si me tempesa ba so bas ko tasta sa uti utinyin ko gi oti jeptelelit na meje gi goro aso ko bit ge un kasi tanan ge istawun nyanda ne getindai ko gome gol gaswot ko baro la matinyin paishe tanan ga beber tan ba jeptelelit gi oti anan me bet nya ga beber en sauti ki ge amu mai gol gaswot chang jeptelelit shek gi che ndoy bi che ago gi goji goro aso ko bit ko un gi tan meje laga gi mai taba ulo gale mitane ngala le rane kuma meje gi mugul met laga na naga to na ta ko go ta ne to go jeng mugul met tu le makin ge ko epi diga atene komitei ariobago ikai ka ngala le gele ga ba tu yet ne ga tu ye bi ga so bi ka gas ngala la te ngala lo kalle kinga ko ngala ba ulo le jeptelele ne kuma meje kinde ko bun mugul met kalle ga tu diga ariobago te gute kwa ketai chebo la kwandit ko takige Jehova na ba jomnyet ko ger Jehova na nyita jomnyet ko ger Jehova ne tindoy kimna to shegi ne go jin chigit na makin gay puch kalle ko tuanyun keje kwa ko buanji Jehova amo ngala ta abawlo kiso manen ta bot kay to ba ishone ta manak sab ko tini ko tum magan wan ya ta ga ngala le to ko kalle gaitini ko ngatawne te magay kala gitonan bawlo ngonu ta parya bago agolle akwe piga batene agirale tugul en tugul o gilige mi sing en sauti poponguna tagamuin sauti lagna sa je telelishe como aleji bawlo kagirale o masta tiene sauti po lagna leji o gilige mi sing en sauti yaro ko bye piju ko goji kagina tap ke golei kaga ko nay ji ko la kigili en sauti so ko kalle amu yega sirtai ak agertu kyosae anyor wagne kap ko sut netenye suruti ju pajep telelit na manayji wala natak anyon no sae amongene abarwa anyonita kule jabo no bas kagera na anga sirte kagera jetal shek chote anale obi che basauti ahoga nyor waslen jeptelelit asne pa jeptelelit manayji nitani kuna wendi amawa tabran como ya soleji na taga nyone mamenye egalo shek tige ewunek Jehova ne gay ngonye ak tugul ci mi tolo tak amoy nendati ko geptay ata sungote ak ngoy amma bay sejin en ewunaga bi ku ne bana negi amu inendet ne gojin tugul sabondo aga busate ak tugul ak yayen kita aga ngabar yeta ga tugul ne babi sigo men ingon ko mogole ko ga go barci kenyi shek ce gige ngat so ka ngala lo jinga go bar wi gole Jehova ini naga mojo bo lo bije batene ko galeji Jehova ne ngeg sungo tagi ngon Jehova ne gojin ci tugul sabondo Jehova ne gojin ci tugul ga busat ak Jehova ne gojin ci tugul gi taga tugul makin ge ko ginga go ngala ci bije batene bawlo ko ka tiega ko utet ko boanje Jehova ngalia no na meje gene kerane ni ko galle kine tay nege bawlo aso bor ci bije jeftale ne manayji ko galle gilos na enwa ne banguna no batawr miri map ko ngetin map ko juri che kiga bit ko ne tisiet ne na tagi ne tisi
keboishe imanda nekitindoi kechurochure biik chetom konai imanda. Kale nyolunot ko kanetishenyo ko kanetishet nebo chomyet. Kocham kotugul kebendi keyai mashambulio ko kito nebo tai korok ko ibinetkei ile tos biikab emonotok kot koyanenwa ko ne. Kicham kebendi mashambulio kemwowech kelenjinech kito nebo tai inai ile tos kayonikab eriaini ko tos bo kanisa ne. Masikobit iboishe kayanenwa iwire ichek anan ichurochur ichek. Asikobit inai ile kaka ngot komite kanisetab Catholic, ngot komite kanisetab ACK, ngot komite kanisetab Pentecost, ko ne kayanenwa netindoi bichu. Ko ye ingen kayanenwa netindoi, ingen ile iboishe oret neu ne asikobit iborchi kito nemengen. Iboishe kalosunenwa korok ilechi angen ale kaneteng'wong bakei ochenge sirutik ako eng oret neu ni. Ameche aborwok kito netomo anai eng oret neu ni. Ko ngokuyo ak ichek kole kotom kenai nitok eng oretab chomyet nekeborchi ichek. Lakini ngot iboishe naenwa netindoi nebo nenwach nebo logoiwek chemechen ichurochur ichek ko kerei kabwatutikwak kotko matokakas ng'alek cheimuchi ng'ololchi kiyoknatet nekakonin Jehova. So nyolunot kenai ngiro kora biik chechang kocham akere kito nekikure mhatara necham akere komitei kristianik ak biikab islamiek chengap kolaldos kabisa kali nea nekikase ile ngakokoromite ngakokong'et boriet ing ikere ile bichoto kora ko bicham koboisie Jehova eng oret neinet amu neinegei amu tieme kora kosoman kitabutab kayanet age nebo kanisetab Islam. Kosoman Quran ak kosoman bukuit atya keba yun keng'ololchigei kewolchigei tebutik kobun bukuit ak Quran. Ko eng oret ko kakonai korok kole ne kayanenwa ak yakonai kayanenwa koboisie notok konete bukuit akoek akichek chekosei yetesetai mwataraino kokochin ichek konai kokuyo kole kaka Jehova nekikisir eng bukuit ko Jehova nebo iman ako Jehova nebo kipsengwet. So kenai korok kito neote bichu kenai kele une kayanenwa asikobit biityi ichek. Nebo oeng ko kang'ololwech kole kibor kole kikakonai kayanenwa akonyor tuguk alak che kikikonyit kobun chekikakonetkei. So kanai Paulo tuguk che kayanenwa ak tuguk chekiakonetkei alak cheingen kole kitindoi amu ngong'alale akobo ng'aliotab sautik ko kiakonai bichu kole kami kiy nekesoe lakini kitom konai kityo kole ng'o nebo iman nekesoe. Ibkoboisie Paulo notok konete chito nebo iman nenyolu kesaa kosir cheptelelsiek chikewae eunek. Kale kingobata nitok ing nebo somok kale kole yeityo komwochi ichek akobo kit agenge nekikakonyor eng somanenyi nebo kayanenwa nekiyoni ak ichek kole maikuitos. Yekai inai cheikuitos ak ing'ololchi ichek eng oretab chomyet kale konoe kole kamakikuitosi kiy ak kakokoshinet tugul eng kito nemaikuitos kale komwochi ichek ng'oliotab Jehova nekingen kole cheng'e ichek mising. So kang'alal pasta Nyalile kole jejin inde imanda neimeche ikochi ichek ko lazima inai korok ile tindoi imanit koit kiwango gani asikobit inet imanda nesire imanit netindoi ichek amu imanit netindoi kosire imanit netindoi. Ko Paulo ini kokipkonai korok kole tindoi imanda bichu akoi yebono yeitya koteshi anyun komwochi imanda nesirei netindoi bichu kong'ete ole mitei. Cham kale ngisomane ng'alane ngikas akobo akot bitetab Kalenjin komitei kiy necham kelenin kale kisubi kale tieje gusto kole tieje chatit anan kemwa kele tiech ole katie matiriot ko matiriot ko ngorok kole kikobun yuto ingen ole atebetab banda ole kibendi ako lazima korok konete lakwet kito neingen asikobit koborchi nemengen. Akot eng mwalimu ake eng sukul kelejin lakwet kong'ete neingen akoi nemengen from unknown to unknown
ko inete kit tuguk chingen korok asikobit imut pole koityi ole tuguk chemengen. Kiboisie Paulo oranito koborchine tuguk cheingen biikab Athene ak komun mutyo koborchi tuguk chemengen koborchi Jehova nebo iman nekekiseng'ote ng'ony. Kale nebo let kokesune ng'alalnyi Paulo kotechi ichek akobo kit neu keesyo naetab Jehova. Yekaimwochi akobo tuguk cheingen atya inet tuguk chemengen, yekakonai imwochi anyun akobo une as yekiesyo kekas anan keyai kito nekakenai nebo iman. Kotechi akobo nereng'natetab Jehova nebitu eng ichek cheingen imanit amachame kokas imanda. Kokase chitkei amu ketoune chomyet inete tuguk chemaiwir akiborchi imanit nekakonai akine kole komongen nito. Ak yekakonai kole komongen imwochi asilechi yemakikas anyun ng'oliot nekakenai nebo Jehova ko une Jehova eng achek yemakikas ng'oliondonito nyi. Nebo let ko kale tebutiet nemito ko kale ker ng'alaletab Paulo kotokyigei ng'onyut nekikiyai ak Jehova neyoindet. Kale amune si nito ko oret nekararan keboisie mising koek taunet eng biik chechang. Ne nemwoe akobo ng'onyut nekikiyai neiaroru akobo Jehova eng kimnatet. Eng nitok kokone kityo kenai kele mi kipsomaninik chikosomonso chechang, lakini mi somanet neo nesirtoi eng tugul. Tuguk chekikere chekiyai Jehova ko tuguk chuto chekingen ako chuto nyolunot kotoi koborwech akobo Jehova ne kiyai kipsengwetisiek ng'ony. Kenai kele mitei chi nekiyai tuguk chekikere eng konyekchok ak tuguk chematogu. Eng somanet ko kikosomonso biik chekikosoman kotoreti noto kosirto amu kale biikab Athene ko kale ngisoman ngasoman kityo aenge noto sekretary Romanik ak Romanik aenge tamanak Romanik aenge amache iro tautim amu kikere komie tuguk chematogu kobo iyetab ng'ony chenooksei eng tuguk cheyotin akot kimnatenyi nebo koigeny ak inendet iman ko Jehova simoek ichek chetinye lotania. Kero kale tuguk chekikere tuguk chekikiyai ko tuguk chuto cheborieni akobo Jehova nebo iman. Eng oret age ketinye tuguk chekimuchi keboisie kinete biik kong'etegei cheingen akoi keityi chemaingen. Kale amu kingokakonai Jehova komakolos kou Jehova anan kokochi kongoi ako kiberberitu eng kabwatutikwak ak kiimenitu mugulelwekwak chematinye naet. Kingolen kondegei kong'omekitu koberberitu akowal ornatetab Jehova nemang'emaksei kokerkeit ak itondab chito neng'emaksei ak nebo taritik chebo cheng'emaksei ak tiong'ik chebo kelyek ang'wan. Eng nwokindo ko kang'alal suruticho kole ngap keboisie ng'omnotet nyo keker kele kingen lakini kamakingen. Lakini bo iman keker kele mi Jehova neiborwech ako ng'omwech ng'omutik chebo kwong'ut chebo kenai ole uu inendet ak keboisiechi inendet ak keot inendet ko Jehova nebo iman. Eng oret age ketinye kebeberta ko biikab kamuktaindet cheyoktech keityi ichek chetom koityi logoiwek eng oretab muginetab kei ak eng oretab chomyet ak kenai icheket asikobit kinet ichek konai Jeiso. Chi netesei anan ko netinye tebut. Kameche kongoi Maru. Kameche ates eng yo kit kitikin. Kakero the approach nekiboisie Paulo. Ko kakonetech eng yoto kenai kele ngeboisiechini biik komau yo iboisiechini mashinishek. Anan iyoe operateni mashinishek anan ko karit iyo driver, lakini ngiboisiechini biik komeche isinai korok mitei tugun chekele skills. Mi chekele communicational skills chemeche inai ako meche inai mi kora chekele culture. Meche inai culture nebo bichu. Atya inai ole ng'ololdoi amu kaimwa eng yo ile meche sinai bichu ile une. Ko
eng sana eng Adventist ko kikekonech ako kikenai maunatet mising mengen biik chechang. Ko how is our approach? Une approach nenyonet yekibechini biik? Amu eng chechang sana ko ngap iwechini chito ko nga ikirindoi imuchi ikirinde man ngotinyoncho ak iro kito notinye naoe ak akosegei amu culture nenyunet kou notok. Ako ngomengen culture nenyunet ak inyo direct to me ak inyimwowo tuguk alak ingen isila buildeni the wall komakase ng'alek cheimwoe. Kou notok ngap kebechini biik alak kemwochi keng'ololchini ako kap kenyoru keamdochini kewire ng'alek chekikere chekikenai acheket chekikenai ak kelechini kimuch kelechi biik osae kanamwet. Itaune chito ilechi imengen ako sirutikab Jehova osae kanamwet anan you know che biik chemuchi koshipeni yin Jumapili. Ko ongeker the approach nekiboisie ak kenai the culture nebo biik and where they are coming from for sure. Kongoi. Losa tiondo. Osae tiondo yes. Obendi mabichu tugul. Oi, Kero. kamache atesyi kora neramarwa ale ko yakomwa Eva. Ma chi tugul nemuchi kong'alal. Matin kikeyan achek tugul logoiwek chemiachen. Komi biik chemuchi kokimen chemuchi kong'alal ng'alechatak. Ngomemuchi ikergei korok. Amu Paulo ko kiek inegei. Ako muki ng'amotik. Lakini kimelen ki Paulo neking'om kityo. Kimi ng'amotik lakini kimomi ng'amotik chekikergei ak Paulo. Chekimuchi kotelel ako ng'alal akomwa debate kot kotuiyo ak cheng'omen. Angot achek nani matkeyonyegei kele kimuchi. Lakini amu talentaisiek chekikonech Jehova ak kaberuret nekikonech Jehova komi biik chemuchi ngotelelso kekoshin ng'al. Komatibing'em, meng'em inyendet. Metepsi atalitu arap ing'alal ak ibeshe biik. Kasomani devotion nemi karurani kale kiwa chito age akoi emetab India nekimi Mahindi ak kindoi kanamonik chekibo Hinduism. Ko ngotikomi yundo ko Kristianindo kibunu America. Kotab koit emonotok bo India kale kosa nea kosa kabisa muguleldo kole kale kibwa biik 3,000 chekitobu ng'weny. Ak kemeche kekas kele ne kanetisiet nelel netindoi chichi nebo Kristianatet neng'ete America. Kale kibwatan chichi kabisa kot koker kole mami kiy nemuchi komwa. Kale kesoche kale tab kole kokuskong kole kale kokere kayonik chekakutungso chesoe kabisa kole uye matitewere Jehova. Kot kotilel amdoindet siko koyesta bichu 3,000 ko ne nekeyoe. Kale kisa chichi kityo ak tab koyotyi Jehova oret kotelel kityo. Kale king'alal kitikin eng dakikaishek amu ngele mi kuna kama Eva kele communication skills. Dakikaishek 5 kityo neiteleli netai kolen biik tindoi ki anan kolen biik kale to kakibet kasarta. Ikere ko switchenin off biik alak akolen kabet tugun alak chekekose. Dakikaishek 5 kityo ngitile dakika 5 akibet inai ile mainame bichoto. Lakini ngitile dakika 5 itindoi content itindoi kimnatet nebo ng'alek kolen biik to undo ng'alek chichi. Kono kasome ale mat keeku achek tugul kanetik nakimwa sirutikab Jehova. Maki kanetik tugul. Ngingen ile komai kanetin metyem. Meyeste biik chekabwone nyokokose ng'alek. Arap ka iburbur mat ikurma. Ikurma koyesta biik. Akele po kane. Gitindo achek tugul atindonik chekikokur biik alak ma. Teleli chito kolechi katam komwoe kabisa. Kotos ibinam akenguskotit. Lakini amu kakong'alal konamwoe Kiswahili kole ng'alek chekaing'alal komaiweku kergei ak biik chekakotumdagei. Ko ongeribgei ya kibendi ketuitosi ak biik. Mi biik cheng'etyin kandoik ya katuiyo kandoik. Kenai kele ng'o nipkosoe mat koik chitugul. Kebe amdaet no kilen amdaet nipkeamdochin biik mat koik chitugul ipkoamdoi. Kot keker kele atalanum netos wir ng'alek mokochi nafasi. Ingomuch korok konet. Marabot bar tuyet kechubok. Arab kikoyesta biik, arab kobetun kele kiyoe ne. Ongotoretech Jehova biik chok. Kongoi Pastor, kameche ateb kemwa kito agenge nemeche kenai kele inye itinye talentait ne. Imuchi malasima iegu nepkong'ololi. Ako kangeker akot atindotab Paulo ko kakibit
chekinai Jehova tutigin akot chepyoset age ko icheket chekap kolya koyapta ng'oliotab Jehova. Ko chitugul ko Jehova ko kipanganech. Imuchi ko ma ane nemite tai rani nong'ololi, lakini anendet noyote kurget, atononi eng kurgat ayotchi biik kurget ak akat alechi karibu ak aborchi ole tepe. Ko ikere ile boisienyu nekayai ko kim kora, kergei ak neng'ung'et eng taitab Jehova. Ko kenai kele ng'o neimuchi koanum konyor yun, ko inye ane alechin atoretin, amutin, atinye boskilit amutin iit yundo, ane inye itinye karit imuta, anan ile onyamutin, anan inye kokaiit olindo nyawekun. Ko kemach kenai kepangangei kele itinye ne neimuchi ichut. Age tugul mamite nekelen otebu ng'ony, lakini chitugul ko kikikonech talentait neiboisien nemaui, nemekose koui ko mosiko eng rahisi eng noto. Ko kongoi. Kitindoi kaberuroik iman kou yekemwa Lilian koin. Iman makikergei achek tugul. Nakale sirutikab Jehova achek ko kaniset ko kebeberwek cheu chebo borto. Mi konda, mi itit, mi kelyek, ako mae kelyek chebo eut, ako mae eut chebo kutit, ako mae kutit chebo itik. Ko eng kaniset atindoi nenyu nakemwa kole mi pastaek, mi kamdoik, mi kanetik, mi chetoche kityo. Jalen kityo ngatachin kotachito. Komi anyun cheingen kochop amitwogik. Nengochop amitwogik kabisa iboiboitu ngot kotomo iyam. Ak ile uye kiberur Mungu botanum kabisa engongen kochop amitwogik. Komi chito nengongerech kityo nguno ngerech kityo kekertogei kole mautye awo kanisanin. Kioker ngot hotelisiek alak chechang chemitei anan ko biik anan ko ndegeisiek. Komi bicho kekure air hostess. Kertoget inegei ako kolechin ameche ndegeini sikere kityo ole katepto bichoto amu likitepto togenwa koboiboen betusiek tugul. Komi hotelisiek chekikinde biik chengiwe kityo ikere ile acha makoi takosan hotelini. Ingen ng'ome bichoto chechenge tugun chebo business. Kwaliam kaniset kemakiboisie talentaisiek chekikonech. Komi biik chemi kurget chun chengoboiboitu kityo ile uye makosani awo kanisanin. Amu lakitakten kityo negei ile Mungu kaketach ak kipsengwet ako tomo it anyun keiwe kanisa kityo negei. Kotam ne kipsengwet netomo iro. Bas kongoi ing kebeberta ne kaoteshi tuguk chekororonen cheome keboisie. Yekibendi kitugoti amache keker ole kimuchi kirete kot kosir kolanda kiwato. Eng kitabut noto kakesoman boisionik 17 kong'ete koitetab 24 kokang'alal Paulo eng yotok kole kou yekamwa ale cheptoleli nitok nekiyai kipsengwet kiptaiyat kamuktoindet cheptolelitab cheptolelisiek ko nekiyai kipsengwet ake ng'ony kou notok makoi kimuch keot inendet keboisie eunek anan ko kapkorususiek chekikitege eunek amu kiyai inendet eng chito agenge bororiosiekab biik tugul chemenye ng'ony ko kakoborchi kiwatosiekab meng'atosiek kwak. Kamuktoindo nitok nekije kotungtungiot sigikyok ak boisiekyok kocheng'ei akimametogei Jehova ai baorian ibinda age tugul nga kimakoloo age tugul eng ichek kou yekimwa alak eng sirikwok. Ko kaboisie Paulo eng yutok ako sirikab ng'amotikab emetab Greece ak eng kanasetab Athene asikobit kotuyogei eng ng'alalet kou yo inome eik simuch irat flait ko kap konde kokobee kit nekemuch konde yeimuchi konyor kit neketuyogei connection asikomuch koit ole mi bichotok akotagak eng kabwatutik kwak. Ko ngikakokoshin ipkoba kibagenge komuch koreng banda keng'ololoti ngipkokose chito komi ko. Ko ne oret nekiboisie Paulo eng yutok ko kataune korok agenge eng sirik kwak. Atyo nebo aeng komuch korei ichek kot komuch koityi logoiwek chemiachen. Ortinwek choto chekimuchi keboisie akichek. Ng'oliot agenge nitok
ne abwoti ole kinye kiamdoti ko kiowe kotait emotinwek chekito koimen. Ko kit nekikatai amu kiboker ko kingip ko saa 2:30 kikebe maiyek tugul. Bas anai akine ale bas amache anai ale mi maiyek as. Si betut age tugul ko kiangen ale Jumatatu kong'ete Jumapili akoi Jumamos ko kimnyono maiyek. Ko asiawendi kotomo kebokityo. Aitite nguno ba atach tugul akatate atyo alechi tos okere ole ndakisoe asiameto kotestai ko tos une. Kole soso. Asakur chekami sang olo tuye boisiek chepyosok akesa. Kap kesang kap kesang ko. Anyoru boiyot as nekio kabisa ngoito tugul ako kwani komugul. Alechi nyo kesa. Kole acha tini nyone kokomen. Alechi ara kamache soe si testai. Kole acha bakwe. Korech tugul chu kole chapa ko. Asip kebe ko. Atau amdanet. Kopsa taune as nguno atindonik kyok tugul. Ak pitonwek kyok ole kikibunu. Ak ibinwek ak ne ak ne. Ingetau mi katikati koit. Nyokotebi ng'ony. Amde ngepatar alechi bas amache kesa. Kole ngoro tomo kesa. Ale kolen as boyondoni ra amu kikorom. Kine ko kiboyot nekikiywei melen kiakolach ine longit anan ko suruali. Kilochi jumala nikinye. As kotonon nguno. Asis akochi nafas. Kole kokas ng'alek chekamwa ng'etai. Kole ongen sone cheptingting. Kesis kot. Kole cheptingting kebendi tinga kerongchi beek. Kale ngikirongchi beek. Kale kowirwir mashinit nemi yo atyo kotokosta koba barak. Ko ngip kochorgei eng barak nyeketach. Kenai kele ngo beek chekakitach ko sing'oren anan tambulul. Kole kakor nyikolokchi kijanayandani itik. Kale mache sikotokosta koba barak yu. Kochap kochorgei koit chito neirwokyin emoni kenai ngot ko tambulul anan ko sing'oren. Asis. Maka kokon wito negei. Kale ng'alek chekakokas ko kachut itit yu sikoba kebeberta koba metit yu. Kong'ep kochorgei itil. Engitil isiku kotait kipsengwet nyekirwogun inyoru sabon. Anan kenyor ngot ko kingelel. Ale kakotoret inendet kwamda logoiwek chemyachen. Ko katonon koib logoiwek chemyach amu kenyoru oret nekeboisie. Ko betut age tugul kingen kele anyone siaketocho karon kotomo kobokityo. Asochi kotun komong biik kisiat. Ko kaboisie Paulo kit neu notok asikobit koit biikab nganasetab Athene. Kamwa kora akine tugetab maonatet kole kanetisiet nekiboisie Paulo eng emetab Athene ko kamanutiet neo nekanyol konetkei kaniset eng betusiek chebo let asikobit komuch konai ole keboisie logoiwechu myachen. Amu kaket Paulo kong'ete yotok yekakokoshin komwa kole cheptalelinitok neosoe koamoche amwa kole kamuktaindet notok nekiyai kipsengwet age ng'ony ako kimamake eng betusiek chekibo mesundeito. Ako nguno ko kakoit betusiek chebo let. Ko kiboisie tuguk cheu chotok awe maotik ak maonatosiek cheking'alal biik chok akot mong'o akot kewa akoi bukening Kipsigis ak ole kikesundo kakesundetab ng'onyoni. Ko eng maotik kwak akonamgei ak sirutik chemyachen asoman eng kitabutab Jeremia, asoman eng Isaya, asoman eng ola tugul maonatosiek chebo kakesunetab nekimwa kole tun kiwo kot koimenit emet ak kwamegei ng'ony cheulo. Kale kyaker kotaker kakoimenit ng'ony amataro chi. Komwa akine Isaya kunotok. Konamgei maonatosiekab biik kwak ak sirutik chemyachen. Ko ng'ep koket akoi inendet nemakowek ne notok ko Jeiso neking'et eng chekikobek. Komach kotoitochin eng yotok. Ako kiyan biik alak kole kakoket chichi kong'ete maotik chok makoi kiesye chu amu kanamgei ak maotik chechoket. Komi alake chekingap kemwa ng'etiet kole acha kakoket ni. Katakechome chekamwoe. Komong chu kobo boiyot kai kole kangip kerong komong chesing'oren ak komong chetambululen. Ko tebutiet nekateb sirindet eng yu ko kang yu kakore Paulo kot koit yu ko kilanda kosir kiwotetab kanetisiet nekingen ak kayanet nekingen. Amu ngomelanda kosir kiwotet imwochi imanda tugul
komuchi keboishe oret neu ni akobit titiet ne matakinet imanda kireu kot konai imanda kelechi une maya akot yoto omi omuchi otebe yoto konikere konger betushechu kawek biik cheptilet kwat kinye tai komu kakibe man akiyan kele soso lakini makibor cheslopkeiyet kele Jehova anyun nekomwa ale cheptaleli nemakingen koroni ako ni kursetab inendet amu mi ng'oiyondit tai ole kibendi kounoto kimuchi kelechi biik obo kionet akobo kaitchinetab imanda nganet kionet akobo kabatisanet nebo iman kionet akobo tamirmiriet netilil kionet akobo ni ako en betusiek chebo let kokale sirutikab Jehova tononi setani akwai kwang'utik kot kobet akot chekikilewen ndeimukokse ano ng'oiyondit neimuchi koboisie setani betusiek chebo let sikobetok nga kiongen imanda nebo kaitchinetab imanda nganet ongen akobo tamirmiriet netilil ongen akobo kabatisanet ne ng'oiyondit nemi tai koepchinin chito kole kakoyanwa chichi kole kiayai komie reformation nekararan ak katurunet nekibit ano anyun ye tos bitune kabutet eng katuituet nenyonjin ngony komugul sikeweke let eng reformation katurunet nekibo Protestant reformation kone yaitiet nemi tai yun ngot komi teret nebirir kut nemoche sikorongyi biik kwano yoto koebe it chito konai kole anga kionyo komie simaketikin ararte ngewani komi biik iman chemanachi kokas akoker ng'oliondonoto akomi cheimuchi koesio lakini ngeesio kora kokainet ing oret neiman nematin kaesio kokoi ngipkoit kaa kobargei ak kabwatutik ak tamirmiriet netilil ipkobargei ipkowek kole kero nga kikoesio man lakini ng'alek chekemwa kole ketetite komami ole amuchi aesioito amu kakoborye eng metinyi kityongon lakini keyai ing oret neinegei nebo systematic chakot koesioi lakini mami ratei kabwatutik chik ratei sirutik chekaimwochi konoto kit nekamwa sirutikab Jehova eng yu ng'oliot tebutik oeng chekong'et eng kit nekiboisie Paulo eng Athene kimuchi keboisieito ano oranatak yekibendi keibe logoiwek chemiachen eng kanasok eng kokwatinwek ak kapkasi ak eng biikab chekiboisie tugul anan ko chekirutochini ng'oliot age nde ortinwek cheu tarachosiek chekimuchi ketech kong'ete bitoni akoi bitonin sikimuch kinomye tilyandini ak bichut sikeitchi ne rekereiwek chekimuchi keboisie chekonech nakikure common ground tuguk chekiyonjistosi tugul ne chekimuchi keboisie kekere in Venderman ko kitun kosire kitabushek cheinegei anan ko Morris Venden kolen what I like about Jehovah's Witness, what I like about Anglican Church, what I like about the Catholic Church, what I like kokwer tugul akokere kanetisiet age tugul nekararan netindoi bichoto kosoman chito kokamoche konai kole une chun mwisho kole akichek what I like about Seventh-day Adventist ko ngipkoitu yotok nyokokere chito kole anga chang tuguk chekinetigei tugul akiyonchindosi angoronik nelel ndakakomonget ale kami bukoini kokaiketu ilechi chito what I like about this kinochome akobo kanisani kinochome akobo kanisani kinochome akobo kanisani konyon akine chito kole ngotanai anyun tuguk chekami ka kanisosiek alak koneti ne ako kamin kit nekararan neineti kaniset age tugul ko nebo let imuchi itu ko tebutiet neabwoti ale katakimetochini ko tebutiet nekateb kole eng cheptalilishek chemi nganasok chemi ibinda nekimenye ko ne tuguk chemanachi ko kikoek cheptalilishek chekikoyai kabwatutik akot ko makoimech ngeba ku social media ak tuguk ngisiat chebwone ngilen akot isoman Bible amu manachi keiboti simu telen isoman konyage kole ting ting kasukan ting 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 ko ngap ko taiwendi ilen stay kwageni kotoko ile ngoker nekitigin ne cheptalelin ne ka imuchi kokoyain kot komutai komakoimin amu kot ing kanasetab Athene ko kichang cheptalelishek chekyakoba biik kot kobelen kitokomakeki chi lakini kaker Paulo kole kaneni lakini koker kole ndaboisie yu akaib imanda ko
simakitikin kakakoyai kabwatutik kyok kimuchi keboishe ano social media. Agenge eng oret ko nekiboishe eng lesonin nguno kibit kabwatutiet kele ndakiyoe akot akichek kakinde YouTube. Ko oret agenge nito nekimuchi keboishe TikTok, Twitter ak ne ak ortinwek alak chechang sikobit maboishe setani inegei ako keboishe kit nekamache koboishe setani kong'em kimuch kesaru ngoboishe ne Jehova sikeyai kit nekiyai Paulo ak nesirei komakibe kityo ngono kelechi so mi komie anyun aja itau neundo ngiyebata olechi ako orochu logoiwek chemiachen chekimoche kekonok chekimoche kepchei tugul asimakitikin ko ka abaibai alen ami achomegei ko kami kiy neeku ng'oyond eng tai yekibendi noto amune kakitechinigei ko kitupchoshek. Ara oroni logoiwek chemiachen chebo malakayat nebo somok nekanyokowach ne kit nekawach malakayandani. Ngot ko logoiwek chemiache kikinetkei ak kikosegei Jeiso ko kalya sikong'alal malakayandani kole kakoit saitab kirwoket, tos tinyin akotinyo Babulonini kakolul ko ngoro ak nebo somok ko ne nekekochi ing'uny kerongchi neregekab Jehova chemakitesyi beek ne koroi kokochi as kobwat chito kole ngo logoiwek chemiachen chekotoune kole logoiwek chebo koikeny chekiamdoi kipsengwet ak ing'uny kiamdochin kaniset age tugul, bororiet age tugul, oret age tugul ako ne tuguchu kokochi chito as kole taine tauta akas komie amu kakebwa keketukei ako kakekoshin eng olin tugul ne tuguchu somoku ng'alale koyoto yeikochin mugulelwek kwak chechobotin asikobit koibchi logoiwek chemiachen. Kongoi ngokwek tugul chekomi kobotechi kimoche ketacha keker kebeberta nebo oeng eng wikit nenyone Kiyoknatet eng biik chetomo keityi kebeberta nebo oeng. Yeiker inyoru ng'olyondoni ikas tatyo isubscriben si yebit boroindo age tugul nekakitou kanetisiet nebo wikit nerubei anan ko kanetisiet age tugul nemi tai komuch koyaun twolyo nekale oroni kakoit. Ak nebo oeng kora ko yeimi icheng kaniset age tugul nebo Seventh Adventist nenekite neni sikobit onyoru biik alak cheomuchi onetegei ng'olyondoni ko kaikas wikit komugul lakini ibitebu ng'uny anyun sikobit ong'ololchine iteb tebut age tugul neitindoi asikobit inyoru kanetisiet nesire notok. Ak kora imuchi inyoru oret neimuchi iityi akot akichek sikobit kewalu tebutieng'ung ngot itinye tebut. Tos mi chi nekatinye ng'olyo kotomo kesaa? Bas amu saisiek abwoti ale kitukchini yotok ongesaa. Kiptaiyat kitinye kalosunet nemami kiy nekergei. Kaketebe kelyekuk ako kakeipchi tugeng'ung. Kiboisie kiboitiot Paulo sikobit koityi chechang chekimi Areopago eng emetab Athene. Kitinye Areopago akichek nemi kwenunyo ak nganasok chemi kwenunyo chebo chamanik ak tupchoshek chekikur checheng'in bet ak kemboi akomi kiyoknatet nebo let nebo kamang'unet ak rirenet kotom koit keng'em ng'ony. Boisienech sikobit keku kirondoik eng eutikab Jehova sikobit keityi ichek ak kiborchi yetunet tatyo kikesu boisioni ak kekas tugetab Jeiso komwoe kole kakokeskei. Nito somen yon Jeiso nekatyokinenyo. Amen. Kongoi konyo otogotin eng wikit nerubei. Osere.